Nijang Karbiang Long Kheroni Higher Secondary School Pining Surhinira Ikora Hini Anikan Anke Ningkan Poke Plengtang Long Sertalin Katalonji Aphan Pura Penangan School Management Atum Celang Pet Pen School Kapamat Entry Gate Lapen Kapre Kasai Patang Pontang Long Kidamtang Parokri Sirkepra Troksikepra Hini Anikan Kheroni Higher Secondary School Amhang Kitek Pen Pining asengkan an ningkan poke plengsi sertalin katalonci aphan pura matijong nipai kre troksi pen nipai kre narke parni an kapedu ponci aphan jesik jedang pontang lo School Principal Ramsing Dera pen perang ke aphan kapachini ponke sertalin katalonci long alhi sarpuaman pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, MLA Rup Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Vidya Singh Ingling, Karbiang Long Autonomous Council EMs, MACs Abarim MLA ke doan lapen, ex-teachers, ex-students, KSAR doan aphantame, sertalin katalon ponjia long kacitong dunji aphan, job hapon lupusi pachini pon. Kheroni PVN High School 1972 anikan established lo lasi pining 2022 ke anikan ko ke plan lo lasi dilitum volunteer celebration Japan jisik chadang pon lo lasi jisik chadang pon arani ke lo matizam 17 laban 18 nisi ke hok pon lo lasi ada nang chitong bunji apa nili tuning rilo la kedoan well wishes tumpa laban ex-teacher tumpa, laban ex-student tumpa, laban ladak school lang nang cerap dum abang ko bangki doan hantan ini. Lasso celebration lang nang citong rapat nang ning cepak karong rapat nang ko function ya kuning rila. Kasi dak nili dum try the subject cadang da tanlo Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbiang Long Autonomous Council kahin berkenan anak kerap di tempat anak kilo masuk kerap join di Pinilum School sampai kenangan renovation akam sampai klaim long lo dan kenangan pamat akam sampai klaim long lo dan di tempat Golden Jubilee Gate sampai nang kilo masih aprang pen kenon ke Shalar People School dah kelang me arah jelang ke kilo sini lo masih lasso celebration long so Golden Jubilee celebration long anu tina panca nang tong ni function nili uthot chuning ritho pardon